Karbi Anglong District Administration pen Lok Kalyan Diwas katalon. Hamren along Lok Kalyan Diwas katalon dun. Karbi Anglong North Kachol Hills Autonomous State Demand Committee tumpen hempre ka farman ka chesong dam che phan Delhi rong so piki bar. Karom pinikar prime time long penili samra sing jain tikatharpi non per tang ton pen arjik tha. Assam kaprek along realong Lok Kalyan Diwas katalon sunsi pini Karbi Anglong District Administration a hinpenta difu langkong habe memorial town hall along Lok Kalyan Diwas talonton. Assam along ki Khicheng Chief Minister Gopinath Bordoloi Troxik kebra hini ang deng Karliarni along Pachitondun pen Karbi Anglong along ta Lok Kalyan Diwas talondun. Laso jai mek along Pachitondun pen Difu Deputy Commissioner Asai Kamalong Chokomar Bahini upon Lok Kalyan anong e Pajirpon. Lok Kalyan anong e kilong atumamen lake Bipin Bora lapen Ram Prasad Sharma tumhenlo. Alang litum upon MLA Bida Singh Leng Lumbajong Constituency MSC Johnny Timung Assam Gaurav Khorsing Terang Perangke bare Mukul Kumar Borwa tumsi lasonong e Pajirtunlo. যিজন নেতাৰ নেতৃত্বত আজি আমি বাংলাদেশৰ পৰা বা পাকিস্তানৰ পৰা আঁতৰি আমি নিজৰ ভাৰতৰ বুকুত আমি থাকিব পাৰিছোঁ। মাননীয় বা স্বৰ্গীয় আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত মহাত্মা গান্ধী আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে নগাঁও জিলাৰ ৰহা আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 1950 চনৰ 5 আগষ্ট তাৰিখে। তেখেত স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল। ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসাৰ নীতিক সমৰ্থন কৰিছিল। অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰতি তেখেতৰ অৱদানৰ বাবে তেতিয়াৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম দেৱে তেওঁ লোকপ্ৰিয় উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিল। West Karbi Anglong District Administrative Hinpen Patir Piponsi Pini Hamren Hithi Kimi MUB Ahong Chatayalong Kichingsi Assam Chief Minister Lokopriya Gopinath Bordoloya Rongkachiwayar Nipen Pachetondunsi Lok Kalyan Diwas Katalona Jaimek Kapama Ada por phai Kresia por malom MLA Rupsing Teron pen Japonsi Karlitang Lokpriya Gopinath Bordoloi Mohorlong Milur Kai pen Chikimo Padopon Lasopi Kai Lamola pen Alangli Ring Tikahut Assam Angkang Piradapan Ki Klem Kidam Pitekang Aputhak Chitan Chimum Padopon Jai Megalong West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Borwa ADC Tahidur Rahman SP Imdad Ali Pendanglok SHG Atum Mailong Chitongdun Jai Megalong 3rd grade lapen 4th grade Chokomar Tumphan Karcho Padopon Lasopi Hamren Hithi Kimi pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Sahemalong an Armu Kachijeng pensi Jai Mek Pajutpon Bangso Jai Mek Katalon Ponahut MLA Rupsing Teron pen Nona Dihu Bharat ki Jok Arni Katalon Ponahut Adon tin ahum tin setami Dedalama Kachetardun Edjia Phan Kachuri Padopon Assamalong Kachingsi Chief Minister Gopinath Bordoloi ningkan toskera hini laso alang li kaciwayan ni katalon alang li pan pini katalon pon asang deng dolo ladak lapan laso sang deng long bake mana kam ke claim sakuri ke claim angbong mana ka cupituk nai ke menai atuma pan asam sarkar tem bang pri anong e pajirpon ladak korolong bahini lolo lapan nas la ne mitikelong mai bahini lang tu pan chorolo no e kelong dun pen apa lang tu cupituk porque Adon tu bangke non na tu mcini je ingdeng toskera pho Indian aso independent ke long non ke bangji 15 August ke choklo aso ningkana bangke mane Assam ode sarkar tu pena bangke non bangke tarikre thom kre pho la sona bangke adon tin bag bane asong du plota asong long tin ta ka do beta officer long tin de beta la bangke mane national trade bangke daso bangke bane pangjar ponai peto ponai
so bang la si penia bang kai radak di si long pen pangrum si di tum boyar ki mi pen dak di sia kurong ke se ha group tum pen dak lok dak ka cetong ra tum ani tum la so jatio potaka pole hadi da so national flag ni tum dak ri pen itum otponsi di tum procession sa bang lo la dak peni ke cheng lo impaka tarik kre thom tarik kre kre po bang ka adon tin apan kaprek association atum tam tang sa hem long la so kapangjar punya pansi ni dihin kadoi mata chon ni lo de ningkan thos gerap la so ke chok hiria bangke la son si kapeklang punya pansi chon ni polo la jolo Karbi Anglong North Kachor Hills Autonomous State Demand Committee thi hekpen Kansas dikoma dilung atum Karbi Anglong pen dimahasa longri hini aparman Indian Constitution along kitok Article 244A hemprek aparman kachesong damji aphan Difu Railway Station along pen Delhi rong supian kapali damji aphan Bartanglo Karbi Anglong lapen dimahasa aparman India kachari arona long kitok ateng pen Article 244A hemprek long nangji pupen kedamtang 1986 aningkan pen kachesong sang sepin pen piniarnian ta Kansas dikoma tumpen nangchesong bomla Karbi Anglong aradakar I hemprek kipilong sirak jia phan pinili thota Kansas dikom atum Difu Railway Station pen Delhi rong supialong an kapale dam jia phan Bartanglo Delhi rong supialong pai ni phai nerke par nisi kache songa sai mate dharna padodam ji pusi Delhi bar bia prang nilituma pherang ke safan tirona phan nang pachini do Kar job la ke Difu Railway Station long si nonili ar job lo la pe nonili na tum han nangki 1 PG mate na tum han nangki paklang ji la hello je 1986 aning kan pen Karbi Anglong pen ke dimahasa long ri mate la long ri hinia pharman autonomous state ke hang mate Indian Constitution along 244A Article 244A Indian Constitution along tok pi arona teng pen ke hang dam ji han pini Kansas dikomat atum pen patir pi ponsi pini dak Difu Railway Station along pen ke barji phan Delhi rong sopia long kachi songdam je phan ke barji phan alang tumpang cheng pontang lo dak ke barji phan asinonili barbe aprang Delhi rong sopia long barbe aprang nilang tum han arju ponpo alang tum komentuar ni si labang so kachi song asai ke deng ji lapen ke bangkwan sila dak pen ke bar lapen ke labang so kachi songdam je long komat mara tum si alang tum long kachi rap dun do labang so puthak nilang tum han arju ponpo la si nonili arju ponji la ke Kansas dikom along ki Japon mate labang so hemprek ke hang along alang li kai ke tame Kansas dikom long ke Japon bang phu hansini le alang phanar jibon po ha 1986 aning kan pen pini andame alang li Japon bom lang pen aning kan wang tame hemprek aparman ke palong ji phan Karbi Anglong la pen di mahasau la long ri hini tame state mate autonomous state ke hang pi along alang li kai ke tame ke Japon phan alang li phan li jibon po la si pini nalitum labang so Difu Railway Station along pen Delhi rong sopi along an autonomous state apartment ke hang nam ji phan barpon po la si bangko an sinalitum labang so kachi songdam ji phan ke barpon ji phan kachi sik la pen ke labang so long nalitum Kansas dikom hoelong bangko an atum organization atum nalitum long kachi song ji long nalitum long nang kachi to dum do la pen ke comment tour ni si haladak kachi song ji labang so puthang pachini gunta non nili tuma 1986 penona autonomous state ke hang India Constitution along ke tok tu purpuria teng ben ke hang nona nikan thong ke pra throk e paralo nikan thong ke pra throk sinon dambom lo la pen la so autonomous state long letik ni le tumiri re la pen le tuma political party kali pin MDC MLA MP apsoa ningke hang penle autonomous state ke hang kali autonomous state ke hang bino la pen le tum nonan dambom lo miulo la pen non ke dam je bangke haro thom sosia munit non le tum dambom lo ado ka tum train dam lo ado tum ke plan men dam lo jo la son sini tum bar bom lo la pen le tum long do nele tum kadas kombe bairata ke se do dimasa sen union do dimasa omen organization do dimasa mother association do apen jen each do akola sonata dakta Karbi dorbar do apen tiwa dorbar do apen la so garo tum do akola pen la so dak Karbi risot dorbar Karbi suarlo ame kuja nanile tumalong do na mara bangai na non komentuar ni si hala dak dharna duje bangke agosto 8 tarik 8 agost se dak dharna duje nang ki mang lore gopi nele to akang mang lor ke la article 244 of Indian Constitution ateng bang autonomous state pinangji Karbi Anglong la pen di mahasau pa
la pena ka prek ni le thum thang tang hin ni le thum mangai 1986 aning kan pen benang le tum chi song bom lo si bill lo long pa po ji phanang le tum pene ka bill alam pen tum claim pik lo la sila sa mp balancing tiot private member bill ponong lo la sa private member bill non ga balancing tiarem te lo la pen amat si non ka prek government tum wang lo la sa government on ta private member bill la ponang pola pen government bill da mane body nang po sini tum mp phan suni ri bom lo palang lita body bom tangte labang so abil ke papon ji pha nang litum akaprek mane karbiang long pen ke di mahaso long ke mp sivet long ri hini pen mp sivet stame another state long pen nang litum labang so abil ke papon ji phanang tum mle tum hang no na mat ke ne to akaprek mp panon ke bori elang athai man non ili tum do ban mp mata ni tumun e claim pu bang pu pelang alang lita bori bom claim bom lo la pen bori lo nang pachun lo nang pu po si alang li pan mane alang lipan bat det ke ne le to ka prek mp mle wang ke mane damune damno da gi la po bang la so ke barji long di mahaso pen benang tum dong chirap dun mahaso pen non adang non nang ke bar lo ta lang le tum ensil di mahaso pen lo more than 40 candidate adang dang dun delegates akola parlo solo ta about 15 bag do parlo sota no alang le tum da wang bom lo pina pa Guwahati airport si chitong pon alang le tum delhi long se songi comment tu apor la pen delhi long ke 8 august ada pane 11 baji pen 11 pen ani yang sam 5 pm International Indigenous Day pen pachitonsi Assam likhika samaj hin pen non kiwangji pai ni phasir ke pani Cotton Alumni Bhavan Auditorium Guwahati along mati manu samannoi diwas mati longri khe chingrum perarani katalon ponje phan kachesega berta nangle hala soarni arni tili isi apor pen isi ardi dojot amai padoponji Mailong lamet lapen jutang jubat aning dok mangphi IAS retired Gayatri Borwa aluhi sarphia man pen chitong dunji lapen manpeng aluhi man pen Assam Education Minister Dr. Ranoj Pigu Assam Sahitya Sabha mai phubarim Sipajhar constituency MLA Paramananda Rajbongsi lapen IAS retired Thaneswar Malakar Pratima Pande Kola Kristi Paristhan mai phu Ajit Bormon Asomia Pradidin Birtalo Senior Journalist Prakash Mahanta Mailong lamthe jai ponji educationist Prakash Mahanta non void yongki repeat the document educationist Dr. Dayanand Pathak ahin pensi maing puponpo milur ke kaijia bang phulake retired senior financial advisor Paramananda Kaman lapen Assam lekhika samaj amai phi Pudumi Gogoi pensi mai chari ponji labangso Mailong Assam lekhika samaj ahin pen lunse pi Jina Rajkumari lamet po lapen Pherangke borsing rong pharaphan loko bandhu lombudor kaman huaroni mati manu samnoi bota pajir ponpo Karbi Anglongor rajnotik itihas political history of Karbi Anglong pualu thu pharmansi borsing rong pharaphan nong e pajir ponpo pusi birta redunlong non malom super phan birta mong tom pasna isi birta kime Puchim Football Club atumpen patirpi ponsi Karlitang Erdang Tokbi Memorial Football Tournament kibi ponjia phan sisik pontanglo kipathoji adim lokso tokbi playground buthungaji Karbi Anglong lan susi kachini thujia phan la aber kipia number along humri iktami আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dihinamo phiputhot berta lowang thulo Difu district jail pen pai ni phai hinianing ve ke kadlong jui bang ki thoma koi dia tumang pong pen inut annually po phan dimapur along kinep kangnang thulong Bokajan Sukhanjan Lampur Ekrani longkido Ainul Ali Kanghu Kanghi Alampen Police Atumare Nenga Chingnang Lokaphan Bokajan PS case number 53/22 under section 379 IPC Pabonsi Difu district jail along Bangalore Sitame pai ni phai hinianongwe koidi bange thomki kat phijong joy pen birta ke long tang Difu police pen Difu police station OC Inspector JS Khobung
Lahorijan PPIC lapen Dimapur East Police Station atun pen chelangsi Nagaland Dimapur Rongsupia longpen Ainul Alia phan kinep kangnang thu lapen non bang hinia phan ta kinep kangnang thu long da prang jia phan ritarli bom lupusi birta rebdulong Bini Karbi Prime Time kila pan sekang ton poiglon do me thak me kurang tu.